njoo sikia. Unavuga yuko ndamuhimiti mugabo wanje. Kale senda katia mchupa vizu. Nikafanya kasazi pale paka kagenda katambaye n'imuzungu baraba. Ikibazo ari umugabo Amesa masiripe. Toka ungie. Toka nje. Asa. Toka njoo sikia. Toka nje bwana. Every story matters. Yes, nagana kunze STV kumeze. Jenda shima ndi mucara makuru nagarutse mucama yitana jomira hari umwokwe wiwe bagize bahaye imiti rero tambura zinaco reka ngaruke kuraba situation twari gusanga muri gihe ryari ryambera bikoze ugasanga si kuba ameze mugara muhaye imiti mwayibonye narinjira kugira ati nyage nawe n'ujya mugabo ndiki bamu kwaje umunyari imiti nyemera kuja kwivuza murabizi nawe nenda muyagishe numve ko asanzwe ahabaye ngaha ariko ni impamvu rero jewe nje asa program ko nzi ko ramuzima nawe ko abasilamu kandi umunsi w'icuma kwa gatanu umunsi wo gusenya kwa muzima kesho bindi Kwa sababu nakuelewa. Mimi mama anipenda. Nilipokuwa kwa mwa imiti ya mgabo wote wa mwa imiti. Kandi bokera ataraga mu Tanzania. Mugabo yarabineze. Yarakora kazi. She. Abana. Babazengira bashaka kumenya story y'urukundo rwacu ngene bimeze. Wamugabo. Boga mbere nsine nakuje musoke hanze. Wicavuze n'ibindi. Barende sikiri mukiri nkuru zibi niyo kuma n'ubintu by'amasiripe ngo jana kundo ndari Mississippi wewe birakura mapenzi dai wewe uko ile Kiswahili kiruti no ndazi mesa wewe birakuwa baje ego nibibabaye ariko brema iteka kozi byombo kwa nini ariko ata njuma mapenzi ha urukundo nyene bamasika kamisabye Nurusha umugabo kawe ngo kuzanga ni tromba we iyo mije bagikia ndio wafite naho ndio kwa mtemo chupa gani sasa kwenye chupa begazi kipindi kwa msema hicho menu kumva nikuja mubiya vuze ko ngala majambo yiwewe kaugia n'umwana urumva n'umwana ivyo uruko tunavyatsi nimbara ma imiti we bikubabaza he bikubabaza he babaza yayaye wewe cha yayaye jewe wava aho kaveo kavuye kaje usakwaza sheri ango nibasoke kama unataka somo tafuta somo fasi yangeke hapa usitaki tukufundishe hiki ukisha kuleme wako seti Mungu aweza kachumjira neza aho ajya mashoya yatwaye baby just nawe neza kunubari kuza kudufata bashusho tutazaho bayatwaye kandi ziko mwofatwa mwashize na mutwana nabipfuse mbere na mashusho tutobafata
Namashoni tugeze dufata rega sheri sitwa to mjini turazi ko mwadufashe bijya n'ibisade nuko nyine mwakoza kutubaza natumba rusha kwatyo navyo mwakoze dina nziko biri yababwiye diko ni biri yanzanye biri ni ahubwo biri je naramubwiye ntasosire kunyumurira muri runo rupangu naramubwiye narakabya ko kandi usanga ariyo yabazanye kandi siwe yanzanye muvuga ko ndamuhimitse umugabo wanje kare sindakatia mchupa vizu nikafanya kasazi pale paka kagenda katambaye n'imuzu mweraba ko shaka kuza kuvuga ko igenda mu imitsi twari kumwe sinzi ariko twahura bo naho yoba yarayima yoba yayihaye mwe ko mwinjira mu buzima bw'abantu mukinjira mu buzima bw'umuntu mutazi ikibazo ari umugabo Amesa masiripe nzo swali encore umugore akomeye amasufeti maricho dore kibazo mbonye bebe hari kibazo wowe bigutwaye none mugabo wanje atace bigutwaye mwe gitondo nazimeshe ngeze nzizo ku mugozi n'amashuka ya Amesa n'amashuka amefua na nyuma na koropeo ari uri ngao nyene dukarara na baki to ifanya massage kwa ndani bomo kwenye nywele kama zimechaka akunze basi ibyo ni hatari sawa nashukuru numva ari hatari basi biriho ari hehe basi dutere oya ni micro Wose bisanzwe ni micro none kuraba nabonye ko ari micro no kuraba si bisanzwe tumto naangalia tu kawaida anaangalia funa kujishika arabana namusubiza na masosho kugenda bemurazi ko umuntu yona bafungisha ivyo ntazo bazi gufata umuntu amashusho katamuda kuyapostinga sheri aka kabye ko kavuze kavuke ruguru soka tukamjinjo mana wamanse gani nonse ubagera mugabo muhereza basiyo micro sohoka neno soka gute ata niyo micro amasho mwadufashe mwaradusabye kwanza nare urabona none nawe narayabona nibisigura yuko ko utayafashe urumva mikrofone nawe ndaguha tugenda gutwara ushaka twe turitambere baziko onafunga Engunda bizi sasa toka nje rimwe kabigana no basoza hanze sinshobora basi bila ujapigwa toka nje numva nipe basi yo micro toka nje skill no wewe mnakubika kitu nashaka basi miyo micro basi soka hanze toka hanze bwana nini micro sheri niletele toka ungie toka nje sasa basi micro basi toka hanze bwana basi ni mumiyo micro genda twitwarira genda twara matune menshi ngandi bazi genda twara ushaka to twitwara ni mumiyo yo nuzenye yo micro au toka nje skill toka hanze bwana so sinzogaruka basi miyo toka hanze ngene mana toka nje kao sawa basi starudia kampati ni pasi sikufi toka ndio kupiga hapa ni hatari naekuba basi sinzogaruka muyime banza kwanza muzima ivyo bintu mubisipima matubahe mikrofone yiwawe yazimije kamera yanabihanagura kubwa ni kumva wewe kama uko mjoni wewe sokanzi miyo micro no washa kuja meme iyo micro igiwaza yabihanaguye cameraman yabifuse yakanya naye akokora ikintu bebe akokora ibi ndiri none ashaka wewe ugenda chatu kimenagura kamera ntabwo ariko aragira sokanzi niko madame reka tukibaye nundi umunsi tubaye gasufa ntugasubira kwinjira mu buzima bw'iwacu sawa starudiaga umvise indimi twavuze nimba baramaye imiti n'iby'iwanje nawe uzobisanga vraiment shaka marezo tuzoca tubitwarira abakunzi ba Steve Jera sinzogaruka vraiment ko mwubiswe je n'uruzara cameraman uruzara ravuyeko yesuwe mauzo udukurikirana sinzogaruka vraiment apa sinzogaruka kweli hasi ndondera biri turondere umuti ujya mugabo tumurukwisha ndisi neza ko ari imiti mauzo udukirikirana ndakunda cyane cyangwa mpamvu tutahe. Every story matters.